Hurmatli Muqot Xabar xizmat etgan аңгаташлары, bugungi kunda 14-fevral 2026 yil biz Muqot ayına qarashli Belaylik hukumatning Belaylik Qo'chonov Janjigit atындагы sport залына keldik. Сол жерде Umarbek degan inimiz voleybol berip жатат. Жаңа Саил лайк пост комментарий жазып қойды. Ошомен бирге баарыңыздарга өзүм атымдан жана Muqot Xabar xizmat etкен аңгаташтардан тынччылык аманчылык каалайм. Кеттик. Көрсөтөбүз аны. Келебиз. Hazır çıkartken hazır Jol menen Nizam Ayman oynap çıkkan kezi işet kança bolgan biliriz. O adam 2 zalda bolup жатат. Bir aylık möttü, Kılcar aylık möttü, Kulat aylık möttü, jana Aravan ayın toyundan aylık möttü. Aravan ayına karşı toyundan aylık möttü bolup жатат. Voleybol kızılda. Qarаңыздар. 20-18 ekan. Mana shular o'tadi. Hozir 3-o'yin Maray bilan Jayirma ekan. Maray Jayirma. Qo'yjar oylab o'tdi bilan To'yib oylab o'tdi ekan. Men bunga aytganmas. Asonal mutadekin boshlanadi. Главный судья mana Jirgol jana partiya o'tdi. Adam soni ko'p. Adamlar el koyup yo'qolsa. Qaranglar. Hurmatli tuğanlar, hozir sudyalar aytib жатат. O shu fonda 50 ming ekan, hozir necha so'roqqa bo'lmaydi, qanchadan bo'lganini mana aytib berasiz sizlarga. Jayirma meni qaramay ekan hozirchi. Qaranglar. Ve sol jag'imda turgan setkaning bu jag'imda turgan qaramay, mana o'ng jag'imda turgan Jayirma ekan. Öyle sayılıp mı? Beni Kılcar aylık mı? Hasan abi mütelekin başlar. Görüşmek Kuyurmanlar bana. Kışlı olsun demekçiyiz. Biz hiç şimdi can takmayız. Kışlı olsun. Birinci oyun başlar bana. Ayağım ona. Azından qaramay жақта тұрам. Ne kadar var? Evet, bir saat. Oyun kızı jürede, hurmatli tuğanlar, qarаңыздар. Hasan Almut'tan keyin Belaylik mötünün sastavga basып берет. Umarbek inimizge Allah'ın özü kolbosun demekçiyiz. Şu koy berip жатып, voleybol berip жатат. Kızı fondu 50 ming ekan. Общий 3-4 o'ringa bo'lgan. Qanchadan ketganini аны tezda aytamiz. Bizden alıştavay. Like basıp kommентарий жазып qo'yinglar. Hurmatli Hozir Nizam Ayman menen qaramay o'ynab жатат ekan. Hurmatli kechirsiz, Nizam Ayman menen To'yib oylab o'tdi ekan. Tinchlik amon qo'yam, bor bo'linglar, amon bo'linglar, duo qilasiz.